sobecký motiv je, že platforma pro současné umění Plato, kde působím, tak v posledním měsíci uspořádala vlastně první ročník festivalu, který se věnuje současnému umění a divadlu s určitým důrazem na performance. А інший егоїстичний мотив – це те, що платформа сучасного мистецтва, яку я очолюю, нещодавно організувала перший раз організувала фестиваль, присвячений сучасному мистецтву, який клав особливий акцент на перформанс. Já sám pro sebe jsem si potřeboval ujasnit, jaké postavení performance je vlastně v kontextu českého umění nejenom 20. století, ale zejména v těch posledních letech. І мені самому для себе потрібно було уяснити, який статус займає перформанс у чеському мистецтві, власне, 20-го століття і зараз. Ta přednáška sice je postavena tak, že tady projdeme vlastně historicky, lineárně několik významných projektů z historie českého umění. Презентація побудована так, що ми послідовно в історичному порядку пройдемо найголовнішими віхами чеського мистецтва. Ale její struktura je v zásadě spekulativní. Але її структура, в принципі, спекулятивна. Potřeboval jsem si totiž ujasnit nejenom pro sebe, ale i pro budoucnost, jestli něco takového jako performance je specifický žánr v českém umění. Мені потрібно було вияснити не лише для себе, але й на майбутнє, чи існує якесь специфічне поняття як перформанс у Чехії. A pokud ano, tak jestli má nějaký historický vývoj a nějakou specifickou strukturu v současnosti. А якщо так, то чи є у перформансу певне історичні передумови, історичне минуле у Чехії і в якому контексті він знаходиться? Čili ten název je od obývacího pokoje na jeviště, from living room to stage. Назву ви бачите на екрані, з вітальні на сцену. Což by mělo naznačit vlastně nějaký posun od těch zárodků performativního umění nebo performance k tomu, jak vypadá dneska. І назва має відображати певний історичний розвиток перформансу від його зачатків аж до сьогодні. Čili my se budeme věnovat období zhruba od roku 1938 až do roku letošního. Ми будемо розглядати період, починаючи приблизно з 1938 року аж до сучасності. V českém kontextu se vlastně ve vztahu k performance, respektive k uměním, které nemají klasickou podobu objektu, obrazu nebo instalace, tak se používá velmi obvykle termín akční umění nebo umění akce. У чеській термінології для перформансу, тобто для жанру мистецтва, який не використовує класичні форми, як то об'єкт, картину чи інсталяцію, використовують досить вдалий, як на мій погляд, термін – це мистецтво дії. To akční umění je zaužívaný pojem, který provází vlastně všechny projevy, které souvisí s nějakou fyzickou aktivitou nebo přítomností umělce, které se objevují vlastně od těch 30. ale zejména potom od 60. let dál. Це термін дієве мистецтво або ж мистецтво дії використовується майже у всіх видах мистецтва, де є безпосередня присутність самого митця, де він виконує певну фізичну дію. Воно почало з'являтися починаючи з 30-х років, але досить рідко, а потім вже більше починаючи з 60-х років. Všechny vlastně aktivity, ať už to byly výstavy shrnující nebo publikace, vlastně ten termín používali jako zastřešující pojem pro celou změť jako různých projevů. Цей термін, як при описах окремих виставок, так і при публікуванні певних статей, використовувався як спільне поняття для різної кількості абсолютно різноманітних і неподібних форм. Vlastně první výstava, která se věnovala tomuto fenoménu, se uskutečnila někdy v roce 1991 s názvem Akční umění nebo umění akce.
Перша виставка, присвячена цій формі мистецтва, була проведена десь у 1991 році і називалася, так як і ви бачите, дієве мистецтво. Publikace, která vlastně se věnovala historii tohoto typického druhu umění, to vyšlo koncem 90. let a potom v revidovaném vydání asi před 8 lety. Napsala ji Paulína Morganová a opět se ta publikace jmenovala Akční umění. Перша публікація на цю тему з'явилася наприкінці 90-х років, а потім було перевидання 8 років тому, і автором цієї статті була Paulína Morganová і називалася вона знову ж таки «Дієве мистецтво». Na Slovensku, což je nejbližší kulturní a umělecká scéna, ten termín vlastně je používán podobně rozšířeně, takže publikace vydaná Slovenskou národní galerií zase nesla název Umění akce, stejně jako výstava, která se věnovala těmto projevům. У Словаччині, яка є найближчою до Чехії країни, це поняття використовується теж подібно, і в Словаччині теж вийшла публікація під назвою «Мистецтво дії» і була організована виставка під такою ж назвою. Milan Knížák, jeden z nejznámějších českých umělců po roce 1945, tak opět, když shrnul svoje aktivity, které nesouvisejí s nějakým materiálním objektem, tak tu publikaci nazval rovněž akce. Ta akce je tam prostě základ. Мілан Княжак, один із найвидатніших митців сучасності Чехії, коли намагався підсумувати всю свою діяльність, яка не пов'язана із якимось матеріальним результатом, то видав про цю свою діяльність книгу, яка теж так і називалася «Акція». Je vlastně zajímavé, že uvažování o akčním umění nebo o tom, co to akční umění pod sebou ještě zahrnuje, tak ten zájem vlastně kulminoval někdy koncem 90. let a po roce 2000 se sice můžeme s těmi projevy na tohoto typu umění setkávat velmi často, ale není jim věnována téměř vlastně žádná teoretická a historická pozornost. Типу мистецтва, яке ми можемо означити як дієве мистецтво, почали активно займатися, розробляти наприкінці 90-х років, і починаючи з 2000 року ми можемо зустрітися з цим поняттям досить часто, але при цьому досі ще не було написано жодної послідовної великої теоретичної праці на цю тему. Tohle jsou dva svazky, které se věnují českému umění od 80. let do roku 2012. Jedno je katalog a jedno je jakási teoretická historická suma, kniha, publikace. Ви бачите перед собою збірку, яка складається із двох частин, і ці збірки присвячені розвитку мистецтва, починаючи десь з 80-х років і закінчуючи приблизно роком 2012. Перша книга – це каталог, а інша – це більше теоретична студія. Paradoxně vlastně ani v jedné z těch jaksi objemných publikací není věnována specifická pozornost právě tomu akčnímu umění nebo jeho různým prvkům, které když se budeme povídat. І як не дивно, але в жодній із цих досить великих і об'ємних книг немає жодного розділу присвяченому саме дієвому мистецтву, про яке ми говоримо. Čili to akční umění je vlastně takový zastřešující termín používaný českou uměleckou kritikou, historiky umění a publicisty, který pojmenovává všechny vlastně typy uměleckého vyjádření. Тобто мистецтво дії, дієве мистецтво – це певний спільний термін, який використовують художні критики, історики мистецтв та публіцисти для означення усіх типів мистецького висловлювання. Uměleckého vyjádření, jejich základem je jakákoliv, je to moje provizorní definice. Це можна назвати моїм таким чорновим визначенням. Jejich základem je jakákoliv, byť jen myšlená či zamýšlená účast fyzické osoby umělce na ustavení a provedení uměleckého díla. І в центрі цього художнього висловлювання повинна бути будь-яка свідома чи несвідома участь фізичної особи митця. A předpoklady pro vznik takového uměleckého díla jsou omezeny na určitý čas a prostor, aniž by je bylo možno opakovat.
І передумови для виникнення такого художнього твору досить обмежені в часі та просторі, тому їх неможливо повторити. Opakováním vzniká jiné dílo. Якщо ми повторюємо це, то виникає цим самим інший твір. Ten termín se používal v 60. let minulého století, a to především v souvislosti s nástupem neoavantgardy nebo její recepce a s recepcí nových uměleckých koncepcí, které se objevily zejména v západním umění. Цей термін використовується з 60-х років минулого століття насамперед у контексті приходу неоавангарду та рецепцію нових художніх концепцій у західному мистецтві. Já s tím termínem nejsem moc spokojen. Але я особисто не надто задоволений цим терміном. On je nedostatečný, protože je velmi konfúzní, příliš obecný a vlastně při interpretaci konkrétního díla analyticky nepoužitelný. Цей термін мені являється недостатнім, тому що він надто загальний, надто конфузійний і при інтерпретації може виникати дуже багато неспівпадінь. Nerozlišuje základní rozdíly ve způsobu, jak se konkrétní aktivita umělce vztahuje k času, k místu, médiím, sociální situaci, kterou jeho jednání vlastně utváří. Цей термін не визначає відношення митця до того часу, до того простору, в якому відбувається акція, до медій, з якими вони пов'язані, до соціального середовища, в якому створюється сам твір. Podle mě právě naprosto zásadní, pro mě zásadní ten způsob, jak se aktér vztahuje k okolí a k sobě. Для мене дуже визначним є той факт, як актор, як власне виконавець пов'язаний із середовищем. A ten vztah, nebo ten vztah je podmíněn, orientován historicky, sociálně, politicky, aktuálním uměleckým diskurzem, užitým či použitelným médiem a zároveň historií umění a historií uměleckého pole nebo té umělecké komunity. І цей зв'язок обумовлюється як історично, так соціально, так політично, обумовлюється також актуальним мистецьким контекстом та розвитком і так далі. Čili to pomocné rozlišení toho pojmu akční umění já vlastně bych rozdělil na nějaké tři části pomocí pojmu happening, performance a akce. І тому сам термін мистецтво дії я би розділив на три частини. Це, власне, happening, performance та akce. Pod akcí vlastně bych vnímal jednorázovou záměrnou intervenci, která má víceméně pevný scénář. Під акцією я розумію одноразову цілеспрямовану інтервенцію, яка має досить чіткий сценарій. A výslednou podobu té akce určuje potom reakce publika, v nějž proměňuje umělec veřejnost. І кінцеву форму цієї акції визначає саме реакція публіки. A nebo také médií, které vlastně vnímají nebo předávají tu akci, mass-médii zejména dneska. Або медії чи мас-медії, ЗМІ, які бачать цю акцію і передають її публіці. A nebo ho určuje odpor či odvezva fyzického prostředí, na nějž ta intervence je zaměřená. Або ж її може передумовлювати також відраза чи якесь відлуння фізичного середовища, на яку спрямована ця інтервенція. To znamená ten normální fyzický odpor prostředí, pokud je ta akce zaměřená směrem k přírodě nebo k nějakému technickému zařízení. Тобто це може бути звичайне фізичне протистояння, якщо ця акція спрямована на якесь навколишнє середовище чи на технічний об'єкт. Naproti tomu happening je vlastně, ten předpokládá také rámcový scénář, ale zároveň předpokládá participaci, účast, pasivní či aktivní těch účastníků happeningu. Happening також передбачає рамковий сценарій, але окрім цього передбачає також і партиципацію, тобто участь активно чи пасивно усіх учасників. A v okamžiku vlastně, kdy se ten happening děje, tak vlastně tam se nedá rozlišit mezi tím, kdo je tím aktérem a tím, kdo vlastně spouští ten happening a kdo je jenom jeho účastníkem. І в той момент, коли ми починаємо happening, то вже неможливо розрізнити, хто є виконавцем, власне, той, хто організовує цей happening, і хто є учасником. Nebo publikem.
A výsledkem vlastně toho happeningu nebo to, co se odehrává, je komplexní situace, událost, kde se kříží perspektivy vnímání té události, kříží se tam různé typy interpretací a zážitků a ty perspektivy nebo ty interpretace a ty zážitky jsou vždy jenom dílčí. Nikdo z těch aktérů nemůže vlastně vnímat tu akci jako celek, protože je její součástí. І результатом гепенінгу, як правило, якась комплексна ситуація, подія, в якій перехрещуються і перетинаються різні ситуації сприйняття, інтерпретації, і ніхто не може отримати це повністю, тому що, власне, кожен є учасником цього гепенінгу. To happeningu vlastně od toho slova anglického happen, jako něco se stává, děje, to znamená nelze to zastavit, nelze vlastně pochopit v nějakém uzavřeném stavu. Слово happening походить від англійського слова happen, тобто коли щось відбувається, щось відбувається, і це неможливо зупинити. Naproti tomu performance vlastně předpokládá také jasně strukturovaný scénář, nějaké libretto. Перформанс також передбачає чітко сформульований сценарій, певне лібретто. Dodržuje rozdělení rolí vlastně mezi tím aktérem, umělcem a diváky nebo publikem. Він розрізняє розподіл ролей на актора чи митця та на глядачів. A tu situaci vlastně strukturuje podle rozdílu nebo podle diference mezi tím, co je na jevišti a co je na hledišti, i když se můžou všichni pohybovat v jednom prostoru. І цілу ситуацію він структурує за тим, що відбувається на сцені і що відбуває в глядацькому залі, хоча при цьому обидві ці категорії можуть знаходитися в одному просторі. V zásadě každému je jasné, jakou roli hraje, jestli hraje roli aktéra nebo roli toho, komu je ta zpráva aktéra určena. І всі дуже чітко розуміють, яку роль вони виконують. Це роль митця чи це rоль глядача. U performance je zároveň velmi důležité, protože se posiluje prostřednictvím užití různých záznamových médií. Роль перформансу важлива в тому, що вона посилюється використанням різних медіазасобів. A vlastně vede tak jakoby nějakou hranici mezi rozlišením toho samotného díla, celého toho díla a jeho vnímáním nebo interpretací. І тому досить складно розрізнити сам мистецький твір та його сприйняття. Velmi důležité potom při interpretaci těch jednotlivých aktivit, to znamená akce, performance, happeningu, hraje vlastně velmi specifický a vždycky jedinečný vztah mezi tím, co je veřejnost a co je publikum, že to nejsou dva stejné pojmy. При розподілі цих трьох жанрів, про які я вже говорив, тобто акція, гепенінг та перформанс, дуже важливу роль відіграє розрізнення поняття суспільства та публіка. Protože publikum je vlastně nějakým jasným způsobem strukturovaná část veřejnosti, která je zaměřená na vnímání určité věci. Тому що публіка – це певна чітко виділена і чітко обмежена частина громадськості, частина суспільства, яка налаштована на сприйняття певної акції. A umělci jako chtějí někdy to publikum, z toho publika chtějí udělat veřejnost. А митці досить часто хочуть із публіки зробити громадськість, зробити суспільство. A nebo naopak oslovují veřejnost tak, aby se stala, strukturovala jako publikum. Або ж навпаки звертаються до громадськості так і намагаються її структурувати, ніби це публіка. Což samozřejmě v některých případech znamená, že z toho publika potom potřebuje transformovat část těch lidí v kupce. Це означає, що при такому підході досить часто частину публіки митцеві доводиться переформатувати в опцію. Pohybujeme se v tržním prostředí, takže opravdu jakoby ta veřejnost, publikum a nějaký kupec nebo zákazník, řekněme, jsou spojité pojmy. Ми з вами знаходимося в умовах ринкової економіки, тому такі поняття, як публіка, громадськість і замовник, клієнт, так скажемо, знаходяться на одному ланцюжку.
Mluvím o tom proto, že celá řada vlastně akcí, které se odehrály v posledních letech v České republice, tak se vydávala za akce jaksi politické. Більша частина тих акцій, які відбувалися у Чехії, останнім часом визначалися як акції політичні. To znamená akce, které mají primárně oslovit veřejnost. Тобто ці акції в першу чергу мали би привернути увагу громадськості. Ale jejich struktura vlastně byla zacílená na to, aby posílila nějakou pozici toho umělce v tržním prostředí. Але сама структура цих акцій була спрямована на те, щоб посилити роль митця в громадськості. Čili ta deklarace, ten deklarovaný cíl té akce vlastně byl jiný než cíl, který opravdu ta akce, které ta akce dosáhla. Тобто задекларована ціль насправді виявилася іншою, ніж та ціль, якою було досягнуто в цій акції. Já se budu teďka dál věnovat v podstatě té linii performativní nebo té linii performance v českém umění. Далі я буду більше говорити про саму лінію перформансу в чеському мистецтві. Protože se mi zdá, že vyústila v nějakou specifickou podobu současné době v českém umění. Тому що мені здається, що за останній час вона виявилася в досить специфічну форму в чеському просторі. Tak a teďka už půjdeme na obrázky, aby to nebyla ta nuda. А тепер вже перейдемо до малюнків, щоб не було так нудно. Já jsem začal vlastně tu prezentaci už jednotlivých uměleckých děl s pozdě surrealistickou nebo parasurrealistickou skupinou RA a jejím hlavním protagonistou Václavem Zikmundem. Je to skupina, která vlastně se sformulovala těsně na začátku druhé světové války a nebyla přijata vlastně mezi surrealistickou skupinu toho klasického typu, která v nás vznikla ve 30. letech. Я вирішив почати серію своїх малюнків із представлення вам пізньосюрреалістичної чи парасюрреалістичної групи РА та основного її представника Вацлава Зігмунда. Це угрупування сформувалося відразу ж на початку Другої світової війни, і її не сприйняла сюрреалістична спільнота Чехії, яка активно діяла в Чехії в 30-х роках. A mezi její vlastně významné aktivity právě v těch válečných dobách byly privátní performance, které, nebo určité hravé situace pod názvem řádění. Основним жанром, яким займалося це угрупування, це були певні приватні перформанси, певні ігрові форми, які називалися чеським словом «žádění». Na rozdíl právě od té starší surrealistické skupiny, která samozřejmě hrála takzvané kolektivní hry. На відміну від їхніх попередників сюрреалістів, які грали так звані колективні ігри. Což se odehrávalo samozřejmě v těch privátních prostorách právě toho obývacího pokoje nebo nějakého bytu. І відбувалися вони, як правило, в якихось приватних просторах, наприклад, приватної квартири. Tak ty hry surrealistické byly primárně určeny pro účastníky. Nezbyla z nich vlastně žádná obrazová dokumentace, ani nepočítali vlastně s někým dalším mimo svůj okruh těch participantů. To bylo v těch 30. letech. Ці акції були розраховані безпосередньо на самих учасників, які брали участь у цій акції, не лишилося жодних свідчень і, власне, навіть не розраховували на те, що повинні залишитися якісь свідчення цих акцій. Ми говоримо про те, що відбувалося в 30-х роках. Naopak právě ta skupina RA a Václav Zikmund při těch svých aktivitách a při těch svých soukromých performancích, tak z nich pořizovali jaksi velmi příznačný nebo příznakový záznam v podobě aranžovaných vlastně fotografií. На відміну від цього, угрупування РА спеціально робило певні записи своїх акцій, які вони влаштовували, і це були певні аранжовані фотографії. Které patří vlastně k základním vlastně fotografii, řekněme v dějinách české fotografie, ale tam vlastně někde vzniká ta performanční linie českého umění.
Ці фотографії належать більше до історії чеської фотографії, але саме там зароджується певна лінія перформансу в чеському мистецтві. Tohle je vlastně autoportrét Václava Zikmunda. Це, власне, портрет Václava Zikmunda Z jedné z těch akcí. з однієї з акцій. Tohle je básník Ivan Koreček. Це поет Іван Корич, Fotografovaný Václavem Zikmundem při nějaké aktivitě. якого фотографував Václav Zikmund при якійсь нагоді. A tady je vlastně jakoby typická situace s tím performance nebo s nějaký aktivity, kterou v obývacím pokoji ta skupina společně prováděla. Це фотографії з якоїсь акції, з якогось перформансу, який влаштовувало це угрупування у чиїсь вітальні. Čili šlo tam nejenom o to, že se něco událo, že vlastně ti lidé participovali, ale ta veřejnost, o které jsem mluvil, nebo publikum, které je pro performance zásadní, tak je přítomná nikoli fyzicky na místě. Тобто тут мова йшлася про те, що щось відбувається і в цю подію, до цієї події активно залучаються якісь учасники, але публіка, громадськість, про яку я вже говорив до цього, теж присутня, але в іншій формі. Ale naopak to publikum vlastně je předpokládané při vnímání vlastně té fotografie toho záznamu. Публіка передбачається при сприйнятті цієї фотографії. Chvilku by vypadaly, to jsou další ještě příklady z těch akcí nebo z těch performancí. Тут ви бачите інші приклади із цих акцій, з цих перформансів 40-х років. Další vlastně pokračování téhleté linie performativního aktu byly neortodoxní vlastně surrealisté těsně po druhé světové válce. Продовженням цієї лінії були неортодоксні сюрреалісти після Другої світової війни. Zejména tady jsem vybral za příklad Mikuláše Metka a jeho manželku Eminu Metkovou. Зокрема, я вам хочу представити на прикладі Миколаша Медика та його дружину Емілію Меткову. Kteří vlastně v sérii takových jakoby aranžovaných fotografií vycházeli vlastně z nějaké konkrétní téměř divadelní vlastně situace, která se odehrávala v ateliéru, čili tam postupujeme od toho soukromého, privátního obývacího pokoje k ateliéru, což je sice privátní místo, ale už na rozhraní. Вони знову ж таки використовували жанр аранжованої фотографії і активно залучали до нього якісь елементи театру. Цей театр, власне, відбувався уже в ательєрі, тобто ми бачимо перехід від акцій, які відбувалися в приватних вітальнях, до ательєрів, фотоательєрів. Tyhle ty aktivity byly primárně nalezeny vlastně do dějin české fotografie s tím, že pozornost byla zatím většinou věnována té obrazové složce, té výtvarné složce toho výsledku, to je ta fotografie, protože Emina Metková byla potom velmi důležitá fotografka. Як правило, у чеському мистецтві більше увагу звертали на самі фотографії, які виникали в цій діяльності, тому що ці фотографії створювалися однією дуже відомою чеською фотографиною, фотографкою, і тому більше звертали увагу саме на кінцевий результат цієї перформансистської діяльності. Ale pro mě je vlastně daleko důležitější vnímat vlastně za tou fotografií nějakou událost, která jí umožnila vzniknout. Але для мене набагато важливіше бачити за цією фотографією ту попередню діяльність, попередні дії, які дозволили створити цю фотографію. Navíc je důležité to, že na těch fotografiích vlastně figurují oba účastníci těch performancí, té události, jako ze které ta fotografie vznikla. Tohle je vlastně portrét Mikuláše Metka. Це набагато важливіше ще також тому, що на фотографії представлено обох учасників цього процесу. Зокрема, на цій фотографії ви бачите фотографію самого Миколаша Медика. A tohle je Emina Metková. А це Емілія Медикова. Čili ta fyzická přítomnost nebo aktivita toho umělce je v tom případě konstituující. Тобто тут, власне, сама присутність митця чи мисткині є такою, яка, власне, створює сам твір. Tohle je jedna z
z hlavnějších fotografií té doby, to je opět Mikuláš Edek, dílo se jmenuje Pokus o ilustraci snu. Це одна з найвідоміших фотографій того періоду, це знову ж таки Миколаш Медик, і ця фотографія називається «Спроба показати сон». Během potom 50. let samozřejmě i ty aktivity, které se dají nazvat performancí, existují, ale spíš opět se vracejí nazpátek do těch 30. let, kdy slouží především jako nějaké terapeutické aktivity uzavřených kroužků lidí, anebo jako aktivity, jejichž hlavním cílem je určitá zábava a určité potvrzení kolektivu dovnitř. У 50-х роках перформанси теж відбуваються, але відбувається ніби повернення назад у 30-ті роки, тобто перформанси відбуваються як певні закриті акції певного терапевтичного характеру або сприймаються як якась розвага. Čili pokud ty akce se neodehrávají v uzavřeném prostoru nějakých privátních bytů nebo domů a odehrávají se třeba občas na ulici, tak vlastně není podstatné to publikum, vztah vlastně k někomu mimo tu skupinu, většinou jsou to kolektivní. І навіть якщо вони не відбуваються в якихось закритих середовищах, недоступних для громадськості, може відбуватися і на вулицях, то присутність публіки, присутність громадськості не є важливою при виконанні цих акцій. Což samozřejmě má, podobně jako v období války, tak v těch 50. letech, tak ty důvody jsou často vlastně politické, protože situace pod vlastně totalitním režimem 50. let nebyla úplně nakloněná tomu, aby člověk vstupoval do veřejného prostoru. Причиною для цього, подібно як і за часів Другої світової війни, як правило, ці причини були політичними, тому що політична ситуація та режим, в якому жила країна в 50-х роках, не був найкращим і явно не сприяв якимось публічним виступам. A reakce na tuhle situaci vlastně vedla k nějaké subjektivizaci, k intimizaci a k nějakému zvnitřnění těch procesů, které byly třeba částečně orientovány na venek nebo vůči. І тому це призвело до певної суб'єктивізації, інтимізації всіх тих процесів і дій, які нібито були спрямовані назовні. Zásadním zlomem vlastně jsou 60. léta, ať už to vnímáme z pohledu nějakého politického, kulturního vývoje v České republice. Máme asi známo, to tady nebudu opakovat, ale také nastupuje vlastně nová generace umělců a tvůrců, kteří se vlastně vymezují vůči té subjektivní tradici i surrealistické, velmi silné. Певним переломним моментом будуть 60-ті роки ХХ століття, і не лише тому, що відбуваються кардинальні зміни в політичному і культурному житті, ви всі тут це знаєте, не буду довго пояснювати, але це обумовлено також і приходом нового покоління, нової генерації митців, які намагаються відмежитися від певної суб'єктивної традиції колишнього мистецтва, зокрема і сюрреалістичного. A vlastně začínají i kritizovat nějakou exkluzivní zkušenost toho vysokého umění. Вони починають активно критикувати певний ексклюзивний досвід минулих поколінь. A chtějí vlastně nějakým způsobem přímo atakovat svoje okolí. І вони хочуть, власне, безпосередньо прямо атакувати своє оточення. Tím asi nejvýznamnějším umělcem těch 60. let a jedním z prvních byl Milan Knížák, již zmíněný, a který vlastně se stal potom jedním z členů mezinárodního sdružení nebo mezinárodní skupiny Fluxus, velmi vlivného. Одним із провідних представників цього покоління 60-х років став Мілан Кніжак, про якого ми вже говорили. Пізніше він став членом міжнародного об'єднання Fluxus. Jeho aktivity vlastně zahrnují celé spektrum uměleckých produkcí, které mají buď charakter akcí, eventů, performancí, happeningů. Já jsem tady vybral vlastně jenom
jednu věc, která je z mého pohledu zcela zásadní. Його доробок включає в собі цілий спектр різноманітних мистецьких акцій, і серед них є і гепенінги, і акції, і перформанси. Якщо ми вже говоримо про цей розподіл, я вам тут вибрав лише кілька. A to je akce z roku 1964, tuším. Це акція з року 1964, якщо не помиляюся. Kdy umělec vlastně vychází na ulici. Коли митець виходить безпосередньо на вулицю. Samozřejmě už ve 40. letech Vladimír Moudník demonstroval některé svoje umělecké pokusy ve veřejném prostoru, ale to mělo spíš povahu jakéhosi edukačního nového apelu, než do sebe uzavřené akce, takže to já jsem vynechal. Ще у 40-х роках Владимир Боуднік, власне, намагався виходити зі своїм мистецтвом у люди, але це більше була якась освітня акція, певний новий метод звернутися до людей, аніж безпосередньо акція, яка би мала залучати до цього людей. Tady vlastně Milan Knížák v popisu té akce píše, že se má ten člověk oblést možno divně, kabát má mít třeba červený a zelený, má mít velký špendlík a ramínko pověšený místo ozdoby na sobě ten člověk a má si lehnout na připravený papír, číst knihu a prostě relaxovat. Мілан Кніжак, коли дуже детально описував цю акцію, то говорив, що людина, яка буде її виконувати, повинна дуже дивно одягтися. Наприклад, піджак має бути червоним і зеленим. Замість якихось прикрас потрібно, наприклад, повісити на себе плечики або ще щось. І ця людина повинна лягти на вулиці на папір і, наприклад, читати книжку або ж відпочивати в якийсь інший спосіб, релаксувати. A jako zásadní doplněk byla výzva pro veřejnost nebo pro to publikum, které je kolem, takže prosím vlastně ty kolemoucí, aby při procházení kolem toho místa, kde se ta akce děje, kokrhali. Kokrhali, kohout, když kokrhali. І дуже важливою частиною цієї акції був заклик до людей, які проходять повз до перехожих, на якій було написано, що перехожі, якщо ти проходиш повз цю акцію, то проходячи повз неї, будь ласка, закуркуй. Čili vlastně tohleto umělecké dílo splňuje vlastně všechna ta kritéria performance, tak jak jsem o nich vlastně mluvil, to znamená, že to má určitý jakoby pevný scénář, který je vlastně i napsaný. Тобто ця акція відповідає всім тим критеріям перформансу, про які я говорив, тобто в неї є чіткий сценарій. Je provedená vlastně podle toho scénáře, úplně přesně. І акція проводиться відповідно до цього сценарію, дуже точно. A odehrává se vlastně tak, že je jasně rozdělené na to fotografii, to konec konců vidět vlastně ten aktér, ten performer, od vlastně publika, kterému je sice směřovaná určitá výzva. І на фотографії ми бачимо чіткий розподіл ролей на виконавця перформансу, на самого перформера і на публіку. Ale i kdyby vlastně ten procházející člověk kokrhal, але навіть якщо перехожі би почали кукурікати, tak by se sice jakoby stal součástí té akce, ale vlastně jako obsazený herec, takže by si zachoval distanci mezi rolí a mezi tím výkonem. То він би теж безпосередньо став учасником цього перформансу, але лише так, що прийняв би на себе роль, тобто все рівно залишилася би якась дистанція. Je to v zásadě jako jedna z nejradikálnějších akcí v 60. a 70. let a dneška vlastně je to referenční událost pro českého akčního umění nebo performance. Це, мабуть, одна із найсміливіших акцій 60-х-70-х років, які відбувалися у Чехії, і до сьогодні вона є якоюсь такою значущою і визначною в чеському мистецтві. Окремо в цьому мистецтві. Dalším příkladem vlastně už z konce 60. let je dílo Zorky Sáblové, které vlastně stojí tak jakoby na rozhraní mezi happeningem a performancí, ale je strašně důležité, protože se odehrává v galerijním prostoru.
Наступний приклад це буде робота Зорки Саблової із кінця 60-х років. Ця робота стоїть десь на межі між перформансом та гепенінгом, але що дуже важливо, що вся ця дія, акція відбувалася у приміщенні галереї. Tahleta práce vlastně je jedním z takových prvních velmi zásadních příspěvků ke konceptuálnímu umění nebo ke vzhledu vlastně konceptuálního myšlení v umění v českém kontextu. Ця робота є дуже важливою і може означати власне появу певного концептуального мистецтва у Чехії, чи принаймні зародження концептуального мислення у мистецтві. Ta akce se, nebo performance odehrála v galerii Václava Špály. Ця дія відбувалася в галереї Václava Špály. Což byla v 60. letech vlastně nejdůležitější galerie pro tehdy jako současné nebo moderní umění. Тоді це була найважливіша галерея тогочасна галерея сучасного мистецтва. A vedl ji nejvýznamnější vlastně kritik Jindřich Chalupecký. І очолював її найвідоміший критик тогочасний Jindřich Chalupecki. To umělecké dílo nebo ta performance odehrála v rámci projektu Někde něco. Ця робота відбувалася в рамках проєкту Десь щось. Jmenovala se Seno sláma. І називалася Сіно солома. Takže do galerie vlastně se navezlo seno a sláma, které se tam různým způsobem přeskupovaly, nahrabali, vytvářely se z nich různé seskupeniny a vlastně šlo o to, že práce se stalo uměleckým dílem, nebo umělecké dílo se stalo prací. Takže vlastně ten konceptuální aspekt vlastně něco úplně nového v českém umění té doby. І в цю галерею навезли дуже багато сіна і соломи, і це сіно і соломи по-різному розгрібали, скарбували, просто греблися в ньому, переміщували по галереї. І, власне, це був один з перших випадків, коли робота стала саме мистецьким твором. Mohli bychom o tom uvažovat vlastně jako o happeningu, protože samozřejmě ti lidé, kteří se podíleli na realizaci toho uměleckého díla, hrabali to seno a tu slámu, tak byli součástí. Vlastně nedalo se tam jakoby rozlišit mezi tím, kdo je to publikum, kdo je ten divák a kdo je aktér. Čili jakoby to splňovalo ty kritéria happeningu. Ми можемо назвати цю роботу гепенінгом, тому що ці люди, які власне греблися у сінові і соломі, вони були безпосередніми учасниками, і не можна було розрізняти, власне, хто тут є актором, а хто є глядачем. Ale z mého pohledu právě tím, že se to odehrávalo v galerii, v nějakém institucionálním prostředí, v prostoru, tak to oddělovalo tu sféru té akce od lidí, kteří byli mimo tu instituci. Але на мою думку, оскільки саме ця подія відбувалася в приміщенні галереї, тобто в якомусь певній інституції, закритому приміщенні, то це саме відділяло її від тих людей, які знаходилися поза цим приміщенням. Všimli vlastně na téhle fotografii, že je tady určitá hranice vlastně mezi performativní složkou díla a mezi nějakým publikem. На цій фотографії дуже добре видно, що все-таки існує розмежування між перформансом, між тією діяльністю, яка відбувається в цій галереї, та публікою, яка знаходиться. Zároveň je to vlastně jedna z prvních akcí nebo jedno z prvních uměleckých děl, které lze považovat v českém kontextu za nějakou reflexi institucionální situace. А також це можна вважати першою роботою у чеському мистецтві, яку можна вважати рефлексією інституціонального середовища. V té době koncem těch 60. let taková institucionální kritika se stala vlastně velmi důležitou součástí uměleckého diskurzu. U nás velmi intuitivně, samozřejmě bez vazby na nějakou teorii, která se rozvíjí jinde. Zorka Sáblová ustavila takovouhle možnost uvažovat o instituci kriticky. У Чехії в 60-х роках інституціональна критика стала дуже важливою складовою мистецького дискурсу. Ясна річ, це сталося на якомусь підсвідомому рівні, і наші митці зовсім не були знайомі з тими теоретичними роботами, які виникали на той час. Zároveň vlastně ta Zorka Sáblová byla jedna z posledních akcí tohoto typu, které vlastně se mohly odehrát ve veřejném prostoru, protože to bylo v roce 1969. To už byl konec nějakého uvolnění.
Власне, Зорка Сагова була останнім із митців, кому дозволили проводити подібні акції в якихось громадських публічних місцях, тому що ця акція була у 69-му році, і це було закінчення цього періоду послаблення режиму в Čechoslovácii. A vlastně ideologické i mocenské represe vůči současnému umění vlastně začaly být velmi výrazné po tom roce 1970 a opět jako v 50. letech, nebo opět jako v těch letech 40. se umělecká komunita začala stahovat vlastně do nějakého intimnějšího, privátnějšího prostoru nebo mimo místa veřejná, definovaná jako veřejná. У 70-х роках, знову ж таки, дуже посилилися репресії, як ідеологічні, так і силові проти сучасного мистецтва. І подібно до того, як це було в 50-х роках, усі митці, знову ж таки, переходили до діяльності якихось більш закритих, більш інтимних приміщень. Čili v přímé vlastně opozici k té jakoby společné, veřejné, orientované kritické akci Zorky Ságové jsou potom aktivity tří významných performerů, Karla Millera, Jana Vlčocha a Petra Štenbery v první polovině 70. let. І ніби на противагу до такої відкритої, публічної і спрямованої на громадськість акції Зорки Сагової ми бачимо вже пізнішу акцію трьох найвизначніших чеських перформерів, серед них Карл Міллер, Petr Štenbera a Jan Vlčoch. Ty vlastně se obrátili k sobě, vlastně k individu, k tělu, k zkušenosti vlastně vnitřní na základě určitých jakoby aktivit a akcí, performancí, které prováděly mezi skupinkou přátel a které neměly vlastně ani široké publikum, ale byly založeny vlastně ten význam těch akcí na dokumentaci toho, co se stalo. Їхні роботи були спрямовані на повернення до слова, до людини, до відчуттів і до відчуттів людини у власному тілі. Під час виконання певних дій вони проводили свої акції в середовищі власне між групкою власних друзів, і ці акції не були спрямовані на якусь публічність, зокрема на публічність розраховували ті фотографії, які виникали з цих. Celá řada vlastně těch performancí byla založená na prožívání tělesnosti, na experimentech vlastně s nějakou fyzickou situací nebo s tělesnou přítomností v nějakém specifickém kontextu. Всі ці експерименти були спрямовані на певні тілесні відчуття, на певне фізичне сприйняття і поставлення тіла в якусь певну фізичну ситуацію. A byly předkládány vlastně tomu publiku nebo té veřejnosti jakoby k nějaké meditaci nebo interpretaci prostřednictvím fotografií. І потім ці події, які ставалися із цим тілом, їх показували громадськості, показували глядачам для певної медитації чи певного осмислення вже в вигляді фотографій. Čili tady se jednoznačně rozdělil ten fyzický akt vlastně od jeho interpretace nebo vnímání jako uměleckého díla, které je až expost. Тобто тут ми розрізняємо фізичний акт від певної інтерпретації цього фізичного акту, який відбувається вже послід. Tohle je třeba Petr Štenbera, štěpování, to je performance, která vlastně byla založena na nějakém pokusu radikálně propojit lidské tělo s přírodou. To znamená, to klasický proces naříznutí ruky, naříznutí vlastně rostliny, štěpu a propojení vlastně lidského těla s rostlinou. На цій фотографії ми бачимо Петра Штенбера, і ця мистецька дія називається прищеплення, тобто митець розрізає собі руку, розрізає певну рослину і намагається прищепити до себе частину рослини. Tady se nechal zase vlastně upálit tělo s určitým nápisem, což jako bylo velmi bolestivé, protože musí změnil kůži. Тут він намагається випалити у себе на шкірі певний напис, це був досить болючий акт, тому що він лишав по собі слід. Там є тип флагелантství, uzavřený pokoj. Тут ми бачимо знову закриту кімнату.
Tam bylo velmi zajímavé, že vlastně v té první polovičce 70. let tahle skupina performerů byla v poměrně úzkém kontaktu s americkým umělcem ze západního pobřeží Chrisem Bardenem. Що визначальною для мистецької діяльності 70-х років було те, що митці знаходилися в досить тісному зв'язку з американським митцем Крісом Барденом, který dokonce vlastně návštěvě v Praze a zachovaly se tam nějaké jako drobné dokumentace z aktivit, které spolu dělali v Praze. Він, зокрема, навіть приїздив у Прагу і залишились якісь незначні свідчення тих акцій, які вони разом робили в Празі. A Chris Barden, jako jestli to určitě víte, vlastně to jedna z jeho nejextrémnějších akcí je, že se nechal postřelit z pušky vlastně ze vzduchovky od spolužáka do ramene. Кріс Барден, ви, мабуть, точно знаєте, що одна з його найвідоміших акцій – це коли його однокурсник вистрелив йому з воздушної зброї в плече. Což je velmi zvláštní vlastně afinita mezi tím, co v Čechách vzniklo kolem té skupiny těch 3 performerů, mezi tím, co se odehrávalo vlastně jinde ve světě, než by tam byl předtím nějaký konflikt. І тому досить цікаво слідкувати, що відбувається в цей час у Чехії в результаті діяльності цих 3 визначних перформерів та тим, що відбувається десь далеко за океаном, при тому, що ці люди, власне, не знали, що роблять одні чи інші. V případě těchto 3 vlastně umělců je strašně důležitá nebo zajímavá věc, že oni vlastně svoje kariéry skončili koncem 70. let. Už nikdy potom nedělali umění. Що цікаво на постатях цих 3 перформерів, що вони закінчили свою мистецьку діяльність наприкінці 70-х років, після цього вже взагалі ніколи не займалися мистецтвом. A věnovali se potom svým občanským povoláním, většinou teda v oblasti uměleckých institucí, ale aniž by sami byli umělci. І потім вони вже просто виконували якусь свою роботу, певні посади. Як правило, вони працювали в певних мистецьких інституціях, але при цьому самі ніколи вже нічого не виробляли, не продукували. Že jakoby tahle ta linka performativní nebo performanční se vlastně pro ně vyčerpala a je fakt, že potom v 80. letech nová generace performerů už nikdy nebyla vlastně tak jakoby silná v používání třeba těla, jako to bylo na začátku 70. let. Тобто для них ця лінія перформансу вичерпалася, вони більше її не продовжували. І також правда, що наступне покоління перформерів, яке проявило себе в 80-х роках, вже ніколи так сильно не працювали зі своїм тілом, як це робили в 70-х роках ці 3. Nejvýznamnějším umělcem nicméně v oblasti performance pro mě stále zůstává Jiří Kovanda. Для мене одним з найвизначніших постатей у перформансі лишається Jiří Kovanda. Což je jeden vlastně asi z nejznámějších umělců dneska českých z mezinárodního kontextu. Це один з найвідоміших чеських митців у міжнародному контексті зараз. Který je něco mladší než ta trojice autorů předchozích. Він дещо молодший, ніж трійця митців, про яких ми говорили до цього. A k jejich aktivitám se vlastně připojil někdy kolem roku 1975-76, čili v polovině 70. let. Він долучився до їхньої діяльності десь у 75-76 році. A na rozdíl od nich jeho performance jsou jaksi daleko skromnější, méně fyzicky náročné a někdy se téměř nedají rozlišit od normální lidské aktivity v běžném životě. Його перформанси вже були набагато скромніші, вони не були настільки важкі фізично, і подеколи їх досить складно відрізнити від звичайної щоденної людської діяльності. Tohle je performance Čekám, až mi někdo zavolá. Це, наприклад, бачите, перформанс «Чекаю, доки мені хтось подзвонить». Tohle je performance, pozval jsem pár přátel na setkání a pak jsem od nich utekl. Цей перформанс називається «Я позвав кількох своїх друзів на зустріч, а потім від них утік». Tohle je akce, která je založená na jemném fyzickém kontaktu, nepozoritelném, když chodí po ulici a jemně ramenem vráží do kolem jdoucího.
Ця наступна акція пов'язана із таким ніжним тілесним контактом. Митець ходить по вулиці та дуже легко зачіпає перехожих плечем. Podobně vlastně zase na eskalátoru jsem se otočil proti člověku, který jel za mnou a díval jsem se mu do očí. Знову ж таки, тут на ескалаторі я повертаюся до людини, яку я перед цим штовхнув, і дивлюся її в очі. A tohle je z mého pohledu zcela zásadní jako performance, nebo jedno z nejdůležitějších uměleckých děl v českém umění 100 let. А цей перформанс, мені здається, найбільш принциповим і засадничим в історії чеського перформансу, так скажемо, 100 років. Je to z roku 1976 a ta performance spočívala ve velmi jednoduché akci, kterou tady vidíte, to znamená, umělec se postavil vlastně proti proudu chodců, velmi jednoduše rozpražil ruce. Цей перформанс відбувся у 1976 році, і саме його виконання було дуже простим. Ви бачите його на малюнку, тобто митець став проти потоку людей, які йшли йому назустріч, і простягнув руку. Asi základem té performance byla jakási ustíchavost Jiřího Kovandy, vlastně nějaký individuální, jeho individuální vlastnosti. В основі цього перформансу лежить певна природна сором'язливість Jiří Kovandy, його якісь певні риси характеру. Což bylo vidět i v těch předchozích performancích, kde jsou to jakoby velmi jemné aktivity, které nutí toho performera jakoby vstoupit do kontaktu s publikem nebo s někým okolo, což pro něj je vlastně osobnostně velmi těžké, velmi stydlivý. Це ви могли бачити і на попередніх перформансах, які полягали в якійсь дуже такій ніжній дії, яка змушувала перформера, тобто людину, яка виконує цю дію, почати спілкуватися із навколишніми людьми. І для цього митця, який був дуже сором'язливий сам по собі, це було насправді дуже серйозне вольове внутрішнє рішення, і це було досить складно давалося. Nicméně zcela zásadní jako je to, že ta performance se odehrává na Václavském náměstí. Проте засаднича річ, що цей перформанс відбувається на Václavskій площі в Прагі, тобто це центральна площа в місті. To je prostě hlavní, je to kousek od místa, kde se vypálil Palach třeba. Це відбувається недалеко від того місця, де вчинив акт самоспалення Ян Палах. Je to prostě regulární veřejný prostor jako s kompletní strukturou, navíc vlastně symbolicky velmi zatížený. Тобто це буквально центр міста, повністю облаштований, до того ж дуже навантажений символічно. Ale ta akce vlastně nemá, byť si tam můžeme představovat, vlastně můžeme tu akci číst jakoby i v té symbolické rovině, ale ta symbolická rovina vyvstává prostě z úplně jednoduchého, ničím dalším nezatíženého gesta, nějaké obyčejné občanské přítomnosti performera vlastně ve veřejném prostoru. Je tam vidět vlastně nějaká touha po normalitě, po obyčejném. Ми, звичайно, можемо читати цей перформанс і на цій якійсь вищій символічній площині, але сам перформанс відбувався в абсолютно чистій, нічим не обтяженій іншій площині звичайного громадянського прояву і вияву. Тобто митцеві йшлося лише про те, що він хотів бути у публічному просторі, в громадському просторі і могти у цьому просторі висловити свою думку, просто показати свою присутність там. Ta performance sama vlastně je individuální aktem podle scénáře, je mířená vlastně na nějaké oslovení toho publika nebo té veřejnosti, ale co je asi nejdůležitější u té fotografie, je, jak ji čte vlastně člověk, který na tom místě nikdy nebyl. Ta dokumentace nebo to médium je vlastně velmi cíleně použito k přenesení nějaké zprávy a k umožnění dalších interpretací. Сам перформанс, як ви бачите, це індивідуальна акція, яка відбувається без якогось
сценарію і набагато важливіше, ніж те, що відбувається сама акція. Це фотографія, яка є певним медіумом, і важливо, як цю фотографію будуть сприймати власне люди, які її будуть осмислювати та інтерпретувати. Touhle akcí vlastně se performer podle mě v Čechách stává občanem aktivním. Цією акцією, як мені здається, перформер стає активним громадянином у Чехії. Nikoli umělcem, ale aktivním občanem. А не митцем, а саме активним громадянином. Tady jenom pro ukázku. Jedna z posledních akcí Jiřího Kolandy v té galerii Tate Modern, kde je vidět ta jeho povaha. Це одна з останніх акцій Єржі Кованди в галереї, тут дуже добре видно його характер. Tate Modern, polívání přes sklo. Цілування через скло. Další významnou postavou v performance v České republice je Václav Stratil, který je spojen vlastně s vývojem umělecké scény, zejména v 80. a 90. letech. Наступною важливою персоною в чеському перформансі є Václav Stratil, який активно проявив себе в розвитку перформансу в 80-х-90-х роках. A já tady ukazuju sérii vlastně fotografií, která se jmenuje Řeholní pacient. Я вам зараз покажу серію фотографій, яка називається «Монастирський пацієнт». I když jsou to vlastně aranžované fotografie, které jsou trošku podobné tomu, co jsme viděli u té skupiny RAM. Тут знову ж таки ми бачимо аранжовані постановочні фотографії, як ми це бачили у групуванні РАФ. Tak jejich základním tématem je identita performera, její změny a práce vlastně s různými možnými identitami. В основі цих фотографій лежить ідентичність митця та власне робота з різними ідентичностями митця. A ten performativní aspekt je v tom, že vlastně ty fotografie, ty snímky a ta stylizace, to bylo realizováno v komunálním fotografickém ateliéru. Čili není to práce soukromí, ale vlastně v tom veřejném prostoru. Момент перформансу на цих фотографіях полягає в тому, що їх робили не в якомусь приватному просторі, приватному приміщенні, а в комунальному фотоательє. Власне, тут полягає цей момент перформансу. Čili to jsou věci, kdy se připraví umělec, přijde nějak do ateliéru, tam se převlíkne, fotograf ho vyfotí a se potom vlastně z toho udělá fotografie, které jsou záznamem té akce. Тобто перформанс полягав в тому, що митець певним чином готується, приходить в фотоательє, там фотограф його фотографує, а митець потім із цього робить фотографії, які являються результатом цього перформансу. Stratilova vlastně aktivita podobného typu, samozřejmě se věnuje malířství a tak dále, vlastně ta performativní část jeho tvorby, která je spojená se zkoumáním vlastní identity nebo spíš neidentity, ona je taková nulová množina, tak potom vyústila vlastně v posledních letech do takových sebestylizačních portrétů jako Hitlera. Stratil, який, окрім того, що робить подібні акції перформансу, також активно малює, то власне всі його акції перформансу спрямовані на пошуки різних ідентичностей митця, на сам кінець вилилися у серію фотографій себе-стилізації, де він, наприклад, фотографував себе як Гітлера і так далі. Což samozřejmě nemá nic společného s nějakou adorací podoby Hitlera, ale spíš je to určitá obžaloba nebo obvinění jako té společnosti, že z kohokoliv
se může stát cokoliv. І ця серія фотографій не була якесь вшанування чи захоплення Гітлером, але це раніше було обвинувачення суспільства в тому, що з будь-кого може стати будь-хто. Je to velmi kontroverzní a velmi jako, ne dobře úplně přijímaný projekt. Це досить контроверсійний проєкт, який не завжди однозначно позитивно сприймався. Tady vlastně další práce performativní s identitou, kde pokračuje vlastně v sérii těch fotografií prostřednictvím služeb, které jsou občanům poskytovány. To jsou vlastně fotografie na pas. Це наступний акт перформансу, знову ж таки робота із пошуками ідентичності. Тут митець використовує ті послуги, які надаються суспільству, надаються громадськості, це зокрема фотографії на паспорт. A jmenuje se to Košile. Цей проект називається «Сорочка». Zároveň vlastně je to určité kritické, ironické vyrovnávání se s principy serialismu, minimalismu v umění. І це знову ж таки якийсь такий критичний і раціональний власний підхід до сюрреалізму і до колишніх напрямків. Jako je to otázka o tom, co nás vlastně formuje, co formuje a formuluje identitu. Тобто питання, що нас формує, що власне формує і формулює ідентичність. Rád se převlékám. Він любить передягатися. Velmi výraznou skupinou vlastně performerů a lidí, kteří používali performance od vlastně na konci 80. a potom zejména v 90. letech, tak jsou dvě místa, která jsou mimo centrum, mimo Prahu. Наступні дві групи перформерів, які активно працювали наприкінці 80-х, зокрема в 90-х роках, вони використовували два місця, які знаходяться не в центрі. Jedno bylo Ústí nad Labem, kde byla výrazná dominace třeba chemického průmyslu. Одне із цих місць було місто Устя над Лабом, де була велика концентрація хімічної промисловості. A druhým místem byla Ostrava, kde zase byl těžký průmysl, doly, uhelné a výroba oceli. І інше місто це було місто Острова, де була важка промисловість, вугільні шахти, там металургійна промисловість. A obě ty místa vlastně se potýkaly v těch 80. let jednak se špatnou kvalitou životního prostředí a jednak vlastně s velkými sociálními problémy potom v 90. letech, jako je nezaměstnanost, tlum průmyslu a tak dále. І обидва ці міста стикалися у 80-х, 90-х роках з однаковими проблемами. По-перше, це було велике забруднення навколишнього середовища, а по-друге, зокрема в 90-х роках, великі соціальні проблеми, безробіття, спади промисловості і так далі. A jakoby tyhle situace nutily některé umělce používat performance vlastně pro veřejný prostor s nějakým velmi jako až agresivním způsobem. І ці проблеми, ці причини змушували перформерів використовувати громадські місця досить інтенсивно і навіть аж якось брутально. A nebo způsobem, který vlastně okolí, kontakt s okolí vlastně zesměšňoval. Або ж у спосіб, який засмішнював контакт митця з середовищем. To je performance Jiřího Sobůvky, asi jednoho z takových jako nejdůležitějších a nejznámějších performerů současnosti v Čechách. Ви бачите перформанс Єрчика Струвки, одного з, мабуть, із найвідоміших, найважливіших перформерів сучасності Чехії. Většina těch jeho performance je spojená právě s postavou Batmana. Як правило, його перформанси пов'язані певним чином з постаттю Бетмена. Tohle je performance Batmanovy koule. Тут ви бачите перформанс з Бетменової кулі. Ten převlek je vlastně jako z velmi nekvalitní ohavní látky, vypadá to strašně. Його костюм зроблено із дуже дешевої матерії, виглядає дуже страшно. A je to samozřejmě jakoby nějaká postava, která by měla zachránit to Gotham City, jako tu Ostravu. І цей перформанс розрахований на якесь певне збереження цього міста Острова. Ale vlastně díky jakoby svý
neforemnosti a díky jako svým neschopnosti vlastně může jenom odkrývat ty problémy, ale vlastně nikdy nic jako nedokáže vyřešit. Але через свою неформальність і як це власне нездатність він може лише показувати, демонструвати певні проблеми, але ніколи не може нічого вирішити. Čili pokud mám Česká republika nebo Ostrava nějakého zachránce, Тобто, якщо у Чехії чи, зокрема, у острові є якийсь рятівник, tak to může být jenom groteskní figura. то це може бути лише гротескна фігура. Batman a jeho koule na trhu. Це Бетмен і його кулі на ринку. Tohle ten Batman v McDonaldu, záznam akce z roku 2005. Бетмен у Макдональдсу, акція з 2005 року. To je akce, která se odehrála v Bělorusku. Це акція, яка відбувалася в Білорусі, якщо не помиляюсь. Batman, který přijel zachránit Bělorusko. Бетмен, який приїхав врятувати Білорусію. A sedí v McDonaldu a nezachraňuje ho prostřednictvím toho, že by rozdával jídlo z McDonaldu, ale tím, že vysvětlil, že by se na něj měli vydělat všichni. Na to jídlo. І, власне, він сидить у Макдональдсу і їсть, і рятує Білорусію не тим, що буде всім роздавати їжу з Макдональдса, а тим, що говорить, що їм усім треба заробити собі на цю їжу. Čili to, řekněme, obraz selhání hrdinů v současné době. Це, можемо сказати, певний збій постаті героїв в našemu současném světě. Samozřejmě jako politika, politické přemýšlení a vlastně i otřesy, jako které souvisí s problémy transformace české společnosti od roku 89 do současnosti, tak v posledních letech hrají velkou úlohu při tom, jak ta performativní složka českého umění vypadá. Je to velmi ambivalentní vztah k těm levicovým utopiím a k levicovým projektům, který má česká společnost, ale které vlastně pořád ještě se mohou zdát být relevantní. У чеському мистецтві перформансу дуже активно відображаються усі ті події, усі ті стереотипи і розчарування, яким пройшло чеське суспільство, починаючи з 89-го року. І, зокрема, це певне амбівалентне ставлення до різних проєктів лівих сил та до різного лівого мистецтва. Jedním vlastně jakoby z nejprovokativnějších a nejzajímavějších autorů tohoto typu je Martin Zet. Одним із найцікавіших митців цього типу є Мартін Зет, Což vlastně je umělec, který vlastně 25 let téměř působí úplně na okraji té české umělecké scény. Цей митець вже майже 25 років діє десь на окраїні чеської художньої сцени. Jeho performance jsou vlastně velmi minimalistické, velmi brutální, odehrávají se většinou jako někde úplně na okraji, ať už toho veřejného prostoru, nebo úplně na okraji vlastně toho, co sleduje umělecká scéna česká. Його перформанси дуже мінімалістичні, дуже брутальні, як правило, граються десь на окраї, чи то на окраї якогось публічного простору, чи взагалі на окраї того, де відбувається певні мистецтво. Ale mně se zdá, že vlastně úplně jako velmi dobře komentují nejenom společenskou situaci v Čechách, ale komentují i situaci vlastně umělecké scény české. І мені здається, що його перформанси не лише дуже добре ілюструють суспільну ситуацію в Чехії, але й ситуацію суспільної художньої сцени в Чехії мистецтва. Třeba tady zrychlit, ale nevím jak. Jasný příklad toho, že performance je sice jakoby věc, která se odehrává v určitém místě, na určitém čase, na určitý scénář, ale už zcela samozřejmě používá médium záznamu toho pohybového obrazu, aniž by bylo nutné, aby v
ten autor, umělec vstupoval do nějaké konkrétní veřejné situace. A performativní složka je vlastně virtuální v tuhle chvíli. Тобто, на прикладі цього перформансу ви бачите, що для перформансу залишається важливим те, де він відбувається, в якому місці, в який час, що відбувається за певним сценарієм, але при цьому митець вже дуже активно використовує медіум запису певного відео. І, власне, митець вступає в зв'язок із громадськістю уже нібито віртуально. Tady vlastně Martin Zen jako nepoužívá ani pomoc nikoho jiného, prostě sám si postaví kameru, sám provede akci, sám si to edituje, ale zároveň bez jeho fyzické přítomnosti, kdyby to byl herec, tak to nebude. To bude zase ten červený tatínek. Цей перформанс називається «Червоний тато», і ви бачите, що тут Мартин Зет не використовує взагалі більше нічого допомогу, тобто він сам виконує дію, сам її знімає, потім сам редагував це відео і так далі. Якби замість нього там стояв, наприклад, актор, то це би вже не подіяло. V té politické oblasti jako daleko sofistikovaněji působí další umělci už mladé generace, z nichž tady pár ukázek mám také připravených. Tam už ovšem vlastně ta přímá fyzická akce nebo ten performativní akt není nutně prováděn samotnými autory. Já jsem tam na začátku těch definic mluvil o tom, že se může jednat také o nějaký myšlený, zamýšlený scénář a jeho realizace je nutná, ale nemusí ji dělat samotní umělci. В площині політичного перформансу зараз теж з'явилося кілька цікавих постатей, які проводять перформанси на більш софістикованому рівні. Оскільки це політичний перформанс, то тут вже не обов'язково, щоб саму дію виконував сам митець, безпосередньо сам митець вступав у зв'язок із громадськістю, це вже може виконувати хтось інший. Oproti vlastně těm starším performancím se mi zdá, že v těch posledních letech, a to zejména díky vstupu digitálních technologií do hry. Мені здається, що останнім часом це, зокрема, обумовлено тим, що активно вступили різні цифрові медіа у гру. Se performance vlastně stává součástí jako širšího okruhu nástrojů a formátů. Перформанс стає інструментом ширшого округу та ширшого формату. A kromě toho, že se odehrává v nějakém reálném čase a v reálném prostoru, tak se záznam těch akcí, které prostě se odehrávají v reálném čase, v reálném prostoru, postprodukují a ta performance vlastně i pustí v dílo, které vlastně má podobu videa nebo videoinstalace. То, окрім того, що сам перформанс відбувається в конкретний час, у конкретному місці, то ще відбувається запис певного відео, і потім цей запис постпродукується і, власне, показується вже. Na tom by samozřejmě nebylo nic tak úplně divného. На цьому самому, власне, в цьому акті немає нічого дивного. Ale celá řada vlastně umělců dneska paralelně považuje za výsledek uměleckého díla jednak to video. Але на сучасному стані дуже часто багато митців вважають результатом свого перформансу, свого виступу саме відео. Ale také vlastně nějakou jevištní akci. А також певну сценічну акцію. Tohle je práce, společná práce Terezy Stejskalové a Barbory Kleinhamplové. Це спільна акція Луції Стейскалової та Барбари Клейнгампової. Sleepers Manifesto, маніфест спачů. Це маніфест людей, які сплять. Který vlastně pojednává o tom, že i odpočinek a spánek se stává součástí
nějakého systému vykořisťování. І в цьому вони створили певний маніфест, у якому говориться, що відпочинок і сон стали інструментами певного використання, експлуатації. A kromě toho, že má vlastně podobu toho videa, tak má podobu vlastně nějaké divadelní hry. І окрім цього відео, ще цей маніфест є у формі театральної вистави, Která vlastně byla dvakrát provedena v Galerii Transit Display. де була проведена. Galerie Transit. І двічі цю виставу показували в галереї Транзит. Tady je analogický případ. To je moje oblíbené video Václava Magida, kde vlastně je to klasické video, ale prostě pro mě ta performance vlastně je základem toho výsledného díla. Тут ми бачимо наступний перформанс від Václava Magida, і тут ми бачимо, що власне відео це кінцевий результат стає ніби частиною цього перформансу. Protože to samotné fyzické provedení přednášky, Тому що безпосередньо фізичне проведення цієї лекції, яку ви бачите, je závislé na fyzis a na tom, že to je autor, který vlastně tu přednášku zaznamenává, předvádí. залежить також на людині, яка власне цю лекцію веде. Je to vlastně několik takových dialektických sofizmat. Але це власне лише нагромадження певних діалектичних софізматів, Který vlastně kritizují politické možnosti umění, які критикують політичні можливості мистецтва та піддають їх під сумнів. A tahle ta performance vlastně míří nikoli bezprostředně na veřejnost, která stojí mimo uměleckou obec, ale především je zacílena na jiné umělce, kteří používají strategie politického umění. І цей перформанс спрямовано радше не на широку громадськість, яка стоїть поза мистецькою сценою, а радше спрямовано на інших митців, які використовують інструменти політичного мистецтва. Nicméně ani ze současné české performance nemizí ten prvek jaksi tělesného nebo výkonu fyzického. Tohle to je jeden z mladých umělců Vojtěch Frelich, který je horolezec vlastně kromě jiného. Але знову ж таки у чеському мистецтві нікуди повністю не зник цей момент фізичного використання тіла. Тут ви бачите молодого чеського митця Войtěcha Frölicha, який альпініст. A který vlastně tu fyzickou akci umístuje do různých prostředí. Tohle je performance v rámci jedné výstavy ve Francii, kdy umělec vlastně prolézá různými, zkoumá vlastně prostor galerie přes různé možnosti prolézání tomu doménu. І він, власне, поміщає свою фізичну дію, коли виконує у різні середовища і простори. Це ви бачите запис із перформансу під час виставки у Франції, де митець намагається дослідити те приміщення, в якому відбувається, в якому знаходиться галерея, використовує для цього всі наявні. Čili zase jako ta performance tady obrací jednak k tomu fyzickému výkonu, jednak vlastně k nějaké institucionální situaci, ve které se odehrává. Тобто тут перформанс відображає як певну фізичну активність, певну фізичну дію, так і певне інституціональне відображення того простору, в якому цей перформанс відбувається. Asi nejzajímavější současnou českou umělkyní je dneska Eva Koťátková s širokým dosahem i mezinárodním. Мабуть, найцікавішою сучасною чеською мисткиною Ева Котяткова, вона досить відома в міжнародному середовищі. Primárně se zabývá vlastně formováním osobnosti. Вона займається питанням формування особистості.
prostřednictvím různých institucionálních situací, jako je to škola, domácí výchova, tělocvik, lekce slušného chování a tak dále. За посередництва різних інституціональних місць, тобто це може бути школа, це може бути домашнє виховання, якісь уроки хорошої поведінки і так далі. Ta hlavní otázka je, co je ještě formování a co už je deformování. І основне питання, яке вона займається, де буде межа формування, а де вже буде деформування. Hlavní médiem vlastně její práce jsou instalace. Основний медіум її робить це інсталяції арт-об'єктів. Ale v těch instalacích a v těch objektech se stále častěji objevuje právě nějaká aktivita, akce, performance. Але все частіше на інсталяціях, між інсталяціями цих об'єктів виникають певні моменти, певні елементи перформансу. A z té performativní složky její práce vlastně před asi 2 lety vznikla vlastně kvazodivadelní hra. І я вам зараз хочу показати елементи перформансу. В її інсталяціях приблизно 2 роки тому була створена ця квазітеатральна постановка. Kde je prostě určitý scénář, ale zároveň jsou tam vlastně taneční prvky v levé části. Тобто була певна постановка, ви бачите там елементи танцю. Plus projekce. І до цього всього додалася проекція. Lidastý vestr. To je poměrně nároková situace, nevíš, pravda? Jseš si jistý, že ty lidé spí? Ano, jsem si tím jistý. Jsem si tím naprosto jistý. Tady někde vlastně začíná jako přechod k asi největšímu projektu Evy Koťátkové, který se odehrál letos v létě. І тут ми бачимо перехід до поки що найбільшого проєкту Еви Котяткової, який вона реалізувала цього року влітку. Zájem o hraniční, řekněme, polohy normality nebo nenormality. І в цьому проєкті виникає, власне, перший інтерес до якихось пограничних положень нормальності. Autismu, možná i šílenství. Можливо, і божевілля. A ten projekt se uskutečnil letos vlastně v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde z knihovny je udělaná taková ohromná galerie. Цей проєкт було реалізовано в просторах психіатричної лікарні Богнице, де із книгарні було створено величезний галерейний простір. A ten projekt vlastně to byla výstava, ve které byly realizovány určité situace, určité předměty a určité typy prostorů, které zaznamenávali pacienti psychiatrické léčebny v první polovině 20. století, to našlo v archivu. І на цій виставці вона виставляла різні об'єкти, різні ситуації, різні предмети, про які згадували пацієнти психіатричної лікарні на початку 20-х роках минулого століття. Всі ці дані вона знайшла в архівах. Že jeden z těch psychiatrů a lékařů v Bohnicích vlastně sbíral výtvarné projevy svých pacientů. Один із тогочасних психіатрів, лікарів, збирав різні мистецькі об'єкти своїх учнів. A z toho vlastně ona vyšla při konstrukci jako celé té výstavy. І, власне, з цього вона виходила, коли планувала, організовувала всю цю виставку. Včetně dokumentace vlastně historie toho ústavu. Там також була виставлена вся документація цієї лікарні. Takže na začátku toho projektu vlastně byla statická výstava. То на початку цього проєкту була статична виставка. Potom ovšem během prázdnin se uskutečnila celá řada performancí, kdy ty jednotlivé objekty a jednotlivé předměty a jednotlivé obsase byly
zhmotňovány nebo prováděny performery nebo herci. Але під час канікул відбулася ціла низка перформансів, коли окремі перформери певним чином почали працювати з тими об'єктами, предметами, обсесіями, які були виставлені в рамках цієї виставки. Tohle je třeba jeden z námětů pacientů psychiatrické léčebny, jak se dá léta. Це, наприклад, одна із ідей пацієнта психіатричної лікарні, як можна літати. Tohle je spojení dvou osob, jako Це obsese. з'єднання двох людей, певна обсесія. Tohle je demonstrace přístroje, který ovlivňuje myšlenky. Це демонстрування приладу, який впливає на думки. To je jeden z pacientů měl strach před skupinou děvčat, které ho sledují. А це в одного із пацієнта був страх перед групою дівчат, які за ним спостерігають. Čili je to nějaká performativní rekonstrukce obsesí pacientů psychiatrické léčebny. Тобто це певна перформативна реконструкція тих обсесій, які були в пацієнтів цього психіатричного закладу. A dokonce těmi některými performery byli i současní pacienti psychiatrické léčebny. І навіть деякі пацієнти стали перформерами цієї виставки. No a nakonec vlastně celé té akce bylo uskutečněno vlastně divadelní představení. І в самому кінці цієї виставки відбулася власне театральна постановка. Součástí psychiatrické léčebny je i taková jako společenský sál, kde se může hrát divadlo, nebo jsou tam koncerty nebo něco takového. У психіатричній лікарні була актова зала, яку ви бачите, там можна було грати театр або проводити якісь концерти. Takže na základě těch jednotlivých performancí byla potom vytvořená scéna. Тому на основі окремих перформансів було створено сцену. Přehrála se tam vlastně divadelní hra, kterou napsala Eva Koťátková na základě případu jednoho z těch pacientů. І там поставили п'єсу, яку написала Ева Котяткова на результатах тих свідчень від одного з пацієнтів. To justiční vražda Augustina Mora. Justiční vražda Augustina Mora. І ця п'єса називалася «Юстиційне вбивство Августина Мора». Ta performance, vlastně divadelní představení, vše bylo zaznamenáno za přítomnosti publika, samozřejmě bylo zaznamenáno na film. Цю театральну постановку у присутності публіка було записано, тобто знято фільм. A vlastně tím finálním výsledkem bude zase video. І тому фінальним результатом цієї виставки знову буде відео. Ten projekt vlastně je pro mě jako velmi zásadní v tom, že je vidět komplexita, ve které vlastně ta performance nebo performativní prvek hraje jako jenom jako jednu část vlastně toho celku. Для мене особисто цей весь проєкт є принципово важливим, тому що в ньому перформанс відіграє лише одну із частин, одну із важливих частин, але лише одну із. A je to čím dál tím častější způsob, jak vlastně performance současní čeští umělci zacházejí. І останнім часом це все частіший метод, як чеські митці використовують перформанс. To znamená, že se z toho diváku, té soukromé situace přes pokus ustavit nějakou veřejnou situaci na ulici. Тобто ми бачимо, що чеські митці, починаючи з якихось перформансів, які відбувалися в їхніх вітальнях, через певні спроби зробити певні відкриті публічні акції на вулиці. Dostávají vlastně do situace téměř vlastně divadelní, kdy se ta performativní složka vlastně ztrácí v předem připraveném a jasně strukturovaném scénáři, který může být opakovaně proveden. Переходить майже до якоїсь театральної ситуації, де перформанс стає частиною чітко спланованого сценарію, чітко спланованої акції і, власне, може кілька разів повторити.
Tohle je podobná věc, vlastně, kdy na začátku byla výstava, ve které se provedlo vlastně divadelní představení, performance a výsledkem je vlastně film. Takže to funguje na několika úrovních. Це знову ж таки ще один прольот, коли спочатку в певному приміщенні відбулася театральна постановка, яку було записано, і власне кінцевим результатом стало це відео. To, že věc, která se stane v omezeném čase na omezeném místě, může mít tak velký dopad, jako tomu bylo třeba v případě té nejjednodušší akce, kterou jsme tady viděli, to je izolovat. Тобто сучасні митці вже нібито прочитали про те, що акція, яка відбувається в конкретний час, в конкретному місці, може мати настільки широкий розголос, як ми побачили з цією найпростішою акцією Єжікованки, яка відбувалася. Na druhou stranu, jako bychom se vraceli zpátky do těch 30. let, kdy ty soukromé performance, které známe z fotografií, měly vlastně velmi teatrální podobu. Знову ж таки, повертається до 30-х років, коли навіть найпростіші перформанси, які ми бачили на фотографіях, мали певний театральний характер. Jsou něco. To je všechno. Це все.